kerella sini arar sidamu televisione program arun sanonke hawalle moticho Yesus Kristos cuamata yana kerun lishenanni barra hononko doan shinkomo odo teledo ante shale tunusio cuamate ayani giddosi amadino amma'notenna bunu horju wakajishe gobbate kerenna lopho buutisate baalun kolama sisannota Addis Abaho Jaan Meeda holeltino jajjabba mootummate loosu massaganonna amma'note annubi coedhino techo mante Tophiyu qarqartora cuamate ayana ibbado amanyootinni arrinsannon sonni Dalil Qasim Addis Ababa kuchumira Yesus Kristos cuamata ayana arrinsan Jaan Meedaho amma'note amuraati garinna arrinsonni aykanna battalateno bisu waqdus abune matas patriarch Re'ise Liqaane Phaaphaasat ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ መንበረ ተክለ ሃይማኖት cuamata ayani mootichu daano doogonna ofollano basirusiisanno aykaasni amuraatesi agaraasiisano tabuutsino የሱን መንገድ ማዘጋጀት ጥርጊያውንም ማቃናት ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው Maganu dogo qixxeessanna fea ninkewinni agarantan fiineemmonna seekkineemmo dogo maganu millisanno wayate kuni kayinni ninke giddoedi surrenkeeti isi millisanno battala ammanatenni ibbitinote baxillunninna shaqqellunni biiffinote cubbunna battaan bedinote taageeshsha batinyere mootichu ajajo gobbaanni loonsonniye aantetino kayinni hunnoommorira riqiwa garantannonke yino abune maatiyasim እኛ እስካሁን የሄድንበት መንገድ ከእግዚአብሔር ቃል በእጅጉ የራቀ ሆኖ ተገኝቷል እግዚአብሔር ባይመሮአችን ጣካይኒ ኩን ያሶቱባ ninke giddo wo'mite dileeltan baalun kumaaro yaanonke maarotenna baxillunni baalankare bashsho aqollo albaanni hunnoommore madirino haxagisatenni hiiqqamino hasiissatenni shokkino hasuuyisatenni shii'no hacincishatenni hudino haitisatenni kallino uddisiisatenni hunnoommole baala kaasatenni keerenna baxille qolasiissanno gobbate giddona gobbaanni heedhinanni Itophiyu qansooti shoshaqu wodaninni konne looso anosiisinanni gede annimmate xaansa xaama baxeema Fedri Buduna Sportete Ministerichi Kalaka Jeli Mardasiunum Bayride Seri amma'nonna politiku karsama ittisanota kulem amma'note annuwa tennerosi sasissanotano huwajjishinum በኤፍድሪ ሕገ መንግስት እንደተነገገው ሃይማኖት ከፖለቲካ ነፃ ነው Ifedri bayridi serra worronni garinni amma'no politikunni co'ittet amma'no politiku ledo karsiisanna politiku alamira horonsira amma'no shotisa ikkitino hura amma'no tarnuwa ayeweteno duudhe rosiisa hasiissan Itoophiyaho cuamata ayyaani amma'notenna budu horinyuwa xabisanno ikkasini kalqete dona ikkinno hoyyem konne mutte dona amuraatisi booraabikkini ilamate tareessati loosa garantannotano egensiisino በኢትዮጵያ የጥምቀት ባህል ማይበራዊ ትስስርን የሚፈጥር ባይላዊ ኩነቶች ከናወኑበት በመሆኑ Itoophiyaa hojuu ammete ayyaani dagoomittete xaadooshe kalaqannohonna budu hornyuwa xabbanno yakkasinni ortodoksete amma'no hacalla ikkikkinni wolootu dagoomu bissano amma'note badooshshi ittisinsa ikkinni gutunni xawoho xaadatenni mannu baxille soorriranno gede assitanno amma'note amuraateeti cuamate ayyaani turizimete biso ikkasinni gobbate jiro ikkatewiini sae yuneskote borreessame leellanno ikkinohurano budunna amma'note hornyuwa mitteenni agarrammoranna lende latinse dagganno ilamara ayirrinyuun kunni ledo reekkinammora hasiisanno Addis Ababa kuchumi gashoti kantibitte dukwa Adaanech Abebeetti no sebidoni cuamata ayyaani Yesus mooticha ikke hereni co'o shaqqado ikkasinni heeshshiye mannu anga cuamasinni ayrisama baxillenna shooshanqe rosiisnonke yite konne mutte dona ikkinnoha ayyaanano mootichu labishshi garinni ayrisa wo'munku qeechaati yitino የጥምቀት በዓል በአደባባይ በህብረት ደምቀን የምንታይበት ሃይማኖታዊና ባህላዊ ቅርሶቻችን ውስጥ አንዱና ዋንኛው ነው የጥምቀት በዓል ታይተው የማይጠገቡና ጩአማት ያያኒ ጣዎ ፉላሪንሴምሆና ቡዱና አማናቴ አሙራቲ ጊዶኖሲዮ ጩአማት ያያኒ ኢትዮጵያ ሚትማሌልታኖ ጎቦሙ ሚቱ ጉሊኒ ጣምቤሞ ኒንከኔንቴ ጣቢንሴሞ አያናቲ ካልቀተ ዳጎሚ ጊዶሲ አማዲኖ ማላሊሳኖ አካቱባኒ ጎሾሻንቴ ኢትዮጵያ ሂጌ Tintanno ayyaanaati cuamate ayyaani UNESCO dona ikkasenni amma'note harunsaano calla ikkikkinni wo'munku Itophiyu daga ayirrissanno ayyaanaati
cuamate ayyaani Yesus Kristos mooticha ikke heerenni umosi heeshshasse mannu anga cuamasi co'o shaqqado ikkasinna maaronna shaqqille rosiisino doogo ikkase ammannanni. Hagiirrinke hegeraamu ikkanno gede keerinke kaajjanno gede baxillinke boowiranno gede ayirrisamanke lexxitanno gede mittimmanke hala'litara latishshanke kaajjishate cuamate ayyaani hornyi garinni shaqqillenna qaagama uddi'ne gutunni sharrama hasiissannonke. Giwamatenni bebbeehamatenni fulle bero xintinni techo loosu aana hosiisatenni ga'a halaalsate anganna anga amadamme loosatenni dagganno yannanke baalunkura xawaabba assino. Mootichu Yesuusi cuamate ayyaana amma'note amuraate agare ayirrisate qote gobbate lophonna mittimma gufsiissanno ikke tubba effiratenni ayirrisasiissannota ortodoksete amma'note annuwi coyidhino. Xaexeeha cuamate ayyaana Hawaasi quchumira biifado amanyootinni ayirrinsoonni Kaasa Jombolla. Ayyaana ayirrisate amanyootii annaraasa Hawaasinu Sidaamu Hagere Sibkete Liqe Phaaphaasa Abune Yoosef Coyiranni ayyaana ayirrinsanni woyte nuwa beeqatenina keeroon annorenna baay'inchu assootaa tiyyiratenni kasiissannota hubachiishin. መጽሐፍ ቅዱስ የኛ መሳሪያችን ነው። ጸሎት መሳሪያችን ነው። ወደ እግዚአብሔር መምጣት መሳሪያችን ነው። እግዚአብሔርን መለመን መሳሪያችን ነው። በጎ የስጦታ መሳሪያችን ነው። ሩሩ መሆን መሳሪያ ሰይጣንን የምናሸንፍበት መሳሪያችን ነው። እኔ ያለኝን ለሌላው ማካፈል ስችል ያ ጥሩ መሳሪያ ነው። ክፉ መንፈስን መከላከያ የራቁትን ሳቀር ሽማግሌዎችን ማክበር ሲቻል ሰራተኞች ከሌላ ነገር ርቀን ሰራተኞች መሆን ስንችል ስራን ባቋራጭ ሀብትን ባቋራጭ ከማካበት Qullaa'uu maxaa fi maganu minira magansirate e'annaa huuccaattoo olu duunichonkeeti. Daanchummaasaan magano huuccirannam shaqqilluno sheexaana qeelleemmo duunichonkeeti. Ani noo eha waleho beeha danduumoro albiide haa irrisa dandiiniroo loosaasine loosoonke ayirrinse loonsummoronna jiroo doogi malee gambassira hoongummoro kapha hoongummoro kuni jaba duunichonkeeti. Biilloonyi gari malee horoonsi'ne buxane gawaajjanna mitiimma tere qeceessa kuri baalunku jawa mitiimmaati. He noomohu togoori leellanno gobbaraati. Sheexaanno togoore loonsammuraata hasiranno. Jiroo gambassinanni gara ane leellisheemmu heyyee gubbo intanni gedenna biilloonyi gari malee horoonsi'nanni gede assanno. Konnira togoote baay'inchu ikkituwanni xeerti'neemmo gedenna umonke gashine hee'neemmo gedeeti mootichu qaale ajjannu. ሰይጣን እንዲህ እንድናረግለት ይፈልጋል። Gobbate lophonna lati shabbadhira qolannore sharramanna bikkumanna ekkasiissannotano liqe Phaaphaasichu buuxisin. አገራችን ወደ ኋላ እንዳትሄድ እምነታችን እየቀዘቀዘ የመነመነ እንዳይሄድ መብዛታችንን አይደለም እዚህ መሰብሰባት እምነቱን ወቁት አውቃችሁት እምነቱን አውቃችሁት ስለ እምነታችሁ ወቁ ስለ እምነታችሁ ተማሩ. Gobbanke lophotenni badhera higgadhannokki gede ammanonke hattonni badheegge gushooshantanokki gede seekkine agadhasiissannonke umonke bushicoenni agadhino keeru daanno hayyu amandummorooti suwillunni heera dandineemmo. ፍቅር የሚባለውን መሪ ስንይዝ ነው ቀጥ ብለን የምንሄደው። Barraasa Hawaasinu Midhaaniyaaleem Debre Gaashaanchi Sibidoonnino hundinni kaayese danchu amanyootinni ayirrisamanni daayinoo konne biifado ayyaana xaayi lamano kaajjishe sufasiissannota coyirin. ይህ ታላቅ በዓላችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከዓመት ዓመት እየደመቀ እየተስፋፋና እያማረ መሄድ በመቻሉ ሀገር አቀፋዊ ከመሆን አልፎ ዓለም አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረው ሆኗል። ምክንያቱም በሃይማኖት መሰረትነት መላ ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ የሚግባቡበት የሰላም የአብሮነት እንዲሁም የአንድ ኢትዮጵያው ኦርቶዶክስete ammanno harunsaanonni dirunni diro biifanni hala'lanninna tu'manni haradan dinohura gobban kenni sa'e kalqete ayyaana ikkanni dayino amma'note kaiminni Itoophiyu daga unsa insaneewa sumuyitannoha keerunniha baxilunnihanna mittimmanni ikkasinniti kuni ayyaani babbadooshshe hoolinoha mannunna maganu mereeronoha asalenke baatinoha ikkinnohura ayyaana irrinseemmo woyte babbadamaa gurre keerenna mittimmanke kaajjishiratenni ayirrinsammora hasiisanno. Kunni diri ilamano cuu'ammetenni afamino keerenna mittimma annu awurunni dagginno danchumma kaiminni mittimmatenninna baxillunni babbadooshshenke xummenke assi'ne ayirrinsammora hasiisanno.
በዓሉን ስናከብር ልዩነትን በማስወገድ ሰላምንና አብሮነታችንን በማጠናከር መሆን ይገባል። ጩአመተ አያኒ ዳአቶቴ ኦሎሰተ ረጋኒኑ ሉጲማ ቄቻ ፍሪን ተኩሌ ሞቲማና አማኖቴ ውሪን ሻላንቴ ሎሳሲሳኖታኖ ጠቢስን እኛ ኢትዮጵያውያን የብዙ ሀብት ባለቤት የሆነች ሀገር ስላለችን እድለኞች ነን። አባቶቻችን ብራና ፍቀው ቀለም በጥብጠው የሀገር በቀሎ ኒንኬ ኢትዮጵያው ዳጋ ሎጅሮ ነው ጎባአኑ ወካንከኒ ሎጌ ሸካያ ታማ አኑ አንኬ ብራና ሶፌ ኩላ ቡልቡልቴ ጎቦሚቴ ገኑ አኑ ወኪኔ ሞገደስቲ ኖንክ ካልቀተ ነው ጎቡዋኒ ሀቶ ነው አፍሪኩኒ ኡሚሴ ፊዳለ ነው ታባይራ ጎባሳይ ሰውቲ ኖንክ አኑ አንኬ ወርቢማን ሳኒ አፍሪኩንና ወሎታ ካልቀተ ጎቡዋኒ ካዶተን ጋሻንቲኖኪና ወላጶሰ ጋድቲኖ ጎባ አኑ ወኪኔ ሞገደስቲ ኖንክ ተነ ወላጶራ ጀባቄ ቻፉልቲኖ ኢትዮጵያው አዲ ጎላ ጊዶ ሚተ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስተ አማኖቲ ጩአመተ አያኔ ኢትዮጵያው ኒታ ዳንቻ ጀዋንተ ሌሊሻኖ አያና ኢካሲን ለዶተ ጎባንቲ ዳአቶተ ኦ ሉጲታኖ ገዳሲኖ ተነኖ ሞቲማና አማኖተ ሚኒ ሚትማተነ ሎሳሲሳኖ ተሌሊሻኖ ይህ ደግሞ ለሀገር እድገት ተገቢውን አስተዋጽኦ እንዲኖረው ቤተክርስቲያንና መንግስት በመናበብ በህብረት በስርዓት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል። ሲዳማ ገረ ስብከተ ሎሳሪ ሳንቺ ደግፈ ባምቡሪው ነው ኬሩና ባጥሉና ሪንሳና ጩአመተ አያና ዋለ ኬሩኒ ልሽኔታን ሶካኖ ሳይስን እኛንም እንኳን በድጋሚ አደረሳችሁ እላለሁ። በዓሉን የሰላም የደስታ የበረከት በዓል ያድርግልን።